Ai mukama ekiro kyati ntukusiima habwokuba oli ruhango w'amaani oyina obusobozi omwiguru n'omunsi n'omu nyanja mukama habwokuba niyo wabihangire byona. Oli ruhango w'amaani, oli ruhango wakutugondeze muno. Webale habw'embabazi zaawe, webale habw'esagama ya Yesu, webale mukama habw'okutwekera Yesu Kristo kuba mukama kandi omujuni waitu. Ekiro kyati mukama abakama twizire omu maiso gaawe, tumanyire mukama okatuhanga kuba abantu abakwegonza, kuba abantu ab'obugabe. Mukama okatuhanga kuba abantu ab'obumeezi kandi obumeezi omubwijwire. Otatuhangire naku, otatuhangire muhito, otatuhangire mukyeno, otatuhangire bisirani. Nawe ekiro kyati mukama wabakama ntusabira obumeezi bwaitu hona nambe tubaire ntuhura ngu haroho ebisirani ebiturumbire. Mukama ekiro kyati twizire haliwo mukama wabakama. Bayibuli negamba ibara lya mukama rukomero rw'amaani nambere abahikirire bairukira besereka kandi baba bobusinge. Mukama twizire mu ibara lyawe, tutwina kutiina ekiro kyati mukama. Hariho ebintu ebibatukolire naiti twenge ebitwayekolire bitati bitufukire bisirani mukama. Nambe twaserwire obugaiga hatutungiremu obunaku, tutungiremu omuhito, tutungiremu endwaire. Ai mukama ekiro kyati tujune kuruga mbisirani omu ibara lya Yesu. Ai Yesu tujune nesagama yawe okuruga mbisirani omu ibara lya Yesu. Leke esagama yawe mukama esimule obulikisirani kuruga abomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Ai Yesu leke esagama yawe esimule obulikisirani kuruga abomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Ai Yesu leke esagama yawe kiro kyati kuruga ha mutwe gwaitu kugarukira hansi y'ebigere byaitu. Leke esagama yawe esimule obulikisirani kyona ekizira mu bomezi bwaitu omukumanya n'obutamanya omu ibara lya Yesu. Mukama wabakama ekiro kyati omu ibara lya Yesu buli mukyeno gwono gwezira mu bomezi bwaitu ntugwangiro omu ibara lya Yesu. Bayibuli negamba abarampa omugisa bahirwa omugisa n'abarankyena bakyenerwe. Leka kibe ekiro kyati omu ibara lya Yesu. Bayibuli negamba abarampa omugisa bahirwa omugisa abarankyena nabo bakyenerwe. Leka nukwe kibe ekiro kyati omu ibara lya Yesu. Bayibuli negamba abarampa omugisa bona bahirwa omugisa omu ibara lya Yesu abarankyena nabo bakyenerwe. Ekigambo ekireka kikiro omu bomezi bwange ekiro kyati omu ibara lya Yesu. Ninyangira emikyeno, ninyangira okusibwa, ninyangira byone byamunyanzigwa yaresera mu bomezi bwange. Mukama wabakama ekiro kyati leka esagama ya Yesu eleta obugabe. Leka esagama ya Yesu eleta obusinguzi. Leka esagama ya Yesu eleta kuraba mu bomezi bwange omu ibara lya Yesu. Hona omunyanzigwa hayansibire, hona abahereza b'omunyanzigwa abansibire mu marogo. Obomezi bwange bwasibirwe mu bisaru byowaitu, obomezi bwange bwasibirwe mu nyanja, obomezi bwasibirwe mu bijongo. Leka esagama Yesu ekiro kyati ensumura kandi enfole obugabe omu ibara lya Yesu. Nambere obomezi bwange bona bwasibirwe omu bisaru byowaitu, omu bijongo, omu nyanja. Leka esagama Yesu ensumure ekiro kyati kandi enfoke obugabe omu ibara lya Yesu. Hona obomezi bwange habwasibirwe omu bisaru byowaitu, omu nyanja, omu bijongo, omu maziba. Leka esagama Yesu ensumure ekiro kyati omu ibara lya Yesu. Amani agamaizi emyoyo eyebubi eyomu maizi ekiro kyati rugaba omezi bwange omu ibara lya Yesu habw'esagama Yesu. Nindagira emyoyo eyobubi eyomu maizi kurugaba omezi bwange okuraba mu sagama Yesu omu ibara lya Yesu. Nindagira emyoyo eyobubi eyomu maizi kulekera obomezi bwange omu ibara lya Yesu. Nindagira emyoyo eyobubi eyomu maizi kulekera obomezi bwange omu ibara lya Yesu. Mukama nsumure ekiro kyati ya obulikisirani kyona omu bomezi bwange omu ibara lya Yesu. Leka ntandike kurora omugisa mukama wabakama. Hure sara yange eno ekiro kyati. Leka ntandike kurora omugisa mu bomezi bwange kuruga ekiro kyati omu ibara lya Yesu. Ai Yesu hure sara yange mukikaro ky'ebisirani. Leka ntandike kurora omugisa mu bomezi bwange ekiro kyati omu ibara lya Yesu. Ai Yesu hure sara yange ekiro kyati mukikaro ky'ebisirani. Leka ntandike kurora omugisa mu bomezi bwange omu ibara lya Yesu. Ai Yesu hure sara yange enu kuruga ekiro kyati mukikaro ky'okurora ebisirani mu bomezi bwange. Leka ntandike kurora omugisa gwa Ruhanga omu ibara lya Yesu. Ninkusiima mukama wabakama yakyomuro gwawe mu bomezi bwange omaleho ebisirani byona ebyayizira mu bomezi bwange kuraba mu mbandwa ezabayisenkuru nyowe mu ibara lya Yesu. Ai mukama yakyomuro gwawe mu bomezi bwange omaleho ebisirani byona ebyayizira mu bomezi bwange kuraba mu mbandwa ezabayisenkuru nyowe omu ibara lya Yesu. Ai mukama yakyomuro gwawe mu bomezi bwange omaleho ebisirani byona ebyayizira mu bomezi bwange kuraba mu mbandwa ezabayisenkuru nyowe omu ibara lya Yesu.
Ai Mukama yachomuro gwawo mbomezi bwange omala ebisirani byona ebizire mbomezi bwange kuraba mu mbando z'abisenkuru nyowe omwibara lya Yesu. Mukama nikusiima bwekiro kyati habwokuba ompaire omugisa mu kikaro ky'ebisirani nindora omugisa mu kikaro ky'okusibwa nindora okusumururwa mu kikaro ky'omuhito nindora omuhimbo. Ai Mukama webala bwokunsumurra ekiro kyati mu kikaro ky'ebisirani nindora omugisa mu kikaro ky'omuhito nindora omuhimbo. Mukama mu kikaro ky'okusibwa nindora obugabe omwibara lya Yesu. Ai Mukama webala bwekiro kyati mu kikaro ky'omuhito nindora omuhimbo mu kikaro ky'ebisirani nindora omugisa mu kikaro ky'okusibwa nindora obugabe omwibara lya Yesu. Webale Mukama wabakama ekiro kyati webala abakumpa obusinge bwawe webala abakumpa amagezi gawe webala abakumpa embabazi zawe webale Mukama wabakama. Ayo moya alikwera ijiro bomezi bwange ekiro kyati onyihe mu bisirani ontwale mugisa gwawe mwibara lya Yesu. Ayo moya alikwera ijiro bomezi bwange ekiro kyati onyihe mu bisirani kandi ontwale mugisa omwibara lya Yesu. Ayo moya alikwera ijiro bomezi bwange ekiro kyati onyihe mu bisirani kandi ontwale mugisa omwibara lya Yesu. Ayo moya alikwera ijiro bomezi bwange ekiro kyati onyihe mu bisirani kandi ontwale mugisa omwibara lya Yesu. Webale Mukama wabakama webali wanyakure Sara. Bayibuli negamba bona abakwesigira otabakwatirwa ensoni nanyo ninyikirize ekiro kyati ntojja kunkwatirwa ensoni omwibara lya Yesu. Mukama bona abakwesigire otabakwatirwa ensoni ekiro kyati tojja kunkwatirwa ensoni omwibara lya Yesu. Mukama bona abakwesigire otabakwatirwa ensoni ekiro kyati tojja kunkwatirwa ensoni omwibara lya Yesu. Webale Mukama wabakama webale ai Yesu. Hembo muro gwawo mbomezi bwange Mukama ebisirani n'emikyeno yona bibura biraraba omwomezi bwange okwija mbomezi bwange mwibara lya Yesu. Ai Mukama hembo muro gwawo mbomezi bwange ebisirani n'emikyeno byona bireme bibura biraraba omwibara lya Yesu. Ai Mukama hembo muro gwawo mbomezi bwange ebisirani n'emikyeno bibura biraraba omwibara lya Yesu. Nyetorozo rukomera romuro gwawe ai Yesu. Nyetorozo rukomera romuro gwawe ai Yesu. Nyetorozo rukomera romuro gwawe ai Yesu. Nyetorozo rukomera resagama yawe ai Yesu. Nyetorozo rukomera resagama yawe ai Yesu. Nyetorozo rukomera resagama yawe ai Yesu. Mukama nikusiima habwokuba nyetoro resagama ya Yesu. Mukama nikusiima habwokuba nindindwa omuro gwa Ruhanga omwibara lya Yesu. Buli mikyeno yona ningisazamu buli mikyeno yona nesarwamu esagama ya Yesu. Buli mikyeno yona bomezi bwange nesazwamu esagama ya Yesu. Buli mikyeno yona ya bomezi bwange nesazwamu esagama ya Yesu. Webale Mukama wabakama webala Yesu. Webala abokunsumura webala abokumpumugisa webale Mukama wangu omwezi. Bayibuli negamba omugisa gwa Mukama tagongera omuhito. Ekiro kyati Mukama ompaire omugisa kandi omugisa ogwompaire togwongire omuhito omwibara lya Yesu. Musente zange mpaire omugisa mubomezi bwange mpaire omugisa nambera abeera y'oburwaire obwomezi bwa Mukama bwizire okuraba musagama ya Yesu. Mukama nikusiima mukusoma kwange mpaire omugisa mu maka gange mpaire omugisa mu baana bange mpaire omugisa mu byone bindataka mikono yange behaire omugisa omwibara lya Yesu. Ninkurakurana Mukama kukiraho nko ndakurakoraine omwibara lya Yesu. Kuruga ekiro kyati Mukama ninkurakurana kukiraho nko ndakurakoraine omwibara lya Yesu. Kuruga ekiro kyati ai Mukama ninkurakurana kukiraho nko ndakurakoraine omwibara lya Yesu. Webale Mukama wabakama webale abobusinguzi webale abwamani gawe webale abwembabazi zawe. Nyeswekere sagama Yesu omunyazigo tiyampikeho omunyazigo stante ina busobozi habwomezi bwange embando nehirize na byona nimbya hakane ekiro kyati omunyazigo stante ina busobozi habwomezi bwange. Yesu aina amani kandi Yesu asingwire byone byo munyazigo omwibara lya Yesu Kristo Mukama wetu sabire. Amen.